Na Mbula FM krake taletaki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ndo taletaka na borong na Mbula FM namba 2 na sere su. Au waitu kutu garaki au rebot juga ni stima. Au ndo taletaka na borong na Mbula. Bola bina Fiji, Mbula FM namba 2 singa toka. Bola bina era roga. Mbula FM namba 2 tikoga. Bula FM namba 2 na sere. Ni sambula, sai koyongo na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Erto saya damai kina nonda bunua na leo ni lau ni Pacific Islands Forum Ministerial Contact Group. Ero bebosaki kena minista ni beka ni bunua tani ana nonda bunua o ratu inoke kumbambola ni mbara ni roto ngole mai kisuba. Astenga ni ngole mai ke irana minista ni beka ni bunua tani me Australia o Julie Bishop ia eronga i sota malua e na rarani wangabuka kei kumbuambola e na nona a kele mai. Ero sota kena buni lao ni matinitu nei lao ongo e no buku ni kena bebosaki taki nei ngole lesu nei viti kina veindingi taki ni leo ni bonua. E sanga ni mai dua rawa tiko nei wakamadhala nei Julie Bishop e no buku ni lao ni wakatatambu ka bauti ira na wakai tutu e dhake e na matinitu veliu taki. A wakari taka tau manda o Bishop e na Radio Australia ni veikaongo e na tiki ni veika e na veitalo no taki ke na iliu ni matinitu e viti. A toka talenga na wakanuni nei Bishop e na nonra wakatarai mai kina nonda bonua na ndau volei tukutuku mai bonua tani e na wuku ni kena wakasawui nei tukutuku e na vei ndingi. E ramoni sana nama katoka na leo ni bonua na kena wakaritaki ana FBC TV na poro karamu na wasea basha ka wakabulida na vosa wakaitauke kena vosa wakaindia o kakina na kene mbale. Ana didi wakatigo na poro karamu ngo o nemani mbaini valu ka mbutu binaka na nona kilaka ana vosa roro ngo. Wakaritaka mbaini valu ni andau talitaka me bulida na vosa wakaindia kina kenra mbale. Ia wakaretaka na wakai lesi liu ni wale walesi o Real Side Kayum ni marotaka na FBC TV na kena wakaretaki na porkana mongo me wakani toka ena nonda iavu ni wakabulewa. Kinigito, e keni rei tiko ena ngonongo ni rao ni na tumbu tiko na wili ni sota me na wakaidori ena IRB World 7 Series. Ongori na webakandei taki mai na matambosi ni rakabi e burabura. E kaya o Beth Coulter na manindia ni matambosi ni rakabi e burabura ni wei kaongo esa toka ena nonra lalawa ena yambaki mayongo. Samai dawe keri na Vakaleleka ni nondai tukutuku baka nui binaka ena nomni Valentine's Day ni tema demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Vakaleleka, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.